na kiriro na maithori arata na andũ a nyũmba ya MCA wa tauni ya Malindi David Kadenge marigicĩria thibitari kuria mũtumia wa MCA uyu akwamũkagĩra ũrigitani wa hinahi akĩrĩkana akuĩte thutha wa kũgũthwo nĩ thitima. Kuringana na ũmwe wa andũ a famĩlĩ ĩno mamũkĩrĩte riboti atĩ thĩna wa thitima nĩguo ũcũngĩrĩirie mũtino ũyũ. Mshtuko na mshangao mkubwa kwa sababu marehemu dakika chache zilizopita alikuwa boheri wa afya. Imetokea tu ghafla, tumesikia ni ajali ya moto wa charahani zile za mashini ya moto. Kulingana na hiyo hali vile ambavyo iko, sijajua kama ni kitu gani, pengine ni shoti imetokana na mekanyaga vipi ama imekwaje. Riu andũ a nyũmba ĩno marenda gĩkuũ kĩa nyina ũyũ wa ciana 4 gĩthuthurio na kinyi. Tunaomba watu wa stima waje wafanye follow up, tujue hata sisi familia kwamba ni kitu gani kilichosababisha. Na yeye si mtu wa kwanza wala wa pili kupata shoti na kufa. Labda tutafuatilia na Kenya Power baadaye. Komanda wa borithi gĩcigo-inĩ gĩkĩ Joel Lekuta augĩte afitha ake nĩ mambĩkĩte ũthuthuria. Ngĩribotera Inooro TV, ngetwo Karo Kenyugo Mwaura.